Hula-hula nani turang rakot tulang kami sa luhubna imana mabos ipirto dito kami anak konna bayan mamang kodang panamon na kaso bango tulang hula-hula nani sa bosin hula-hula nani tangisang tulang kami utang utang
Hudud kita sudah guna marah pangon amar judon di atas lagi tiap lagi supang gabiar tiap perhoratan. Kawan itu kerja dua-dua gorengan kami kan minum jolok pinangan atau tinukut. Kawan itu kerja dua-dua dia mah tak kasih nak duduk pak menganu ke sekolah tak kasih tak mau sahur kalau mamora. Cara menggunung apa buah nalma. Di kami bonanya suhudon di Barpungan dan di Bargok di Matani Arion. Kami betul siap pun nak duduk takas mahai berbuah-buah. Bapak gabi perhorasan do Raja Nabi yang kau hina tahun mas. Gabi bagus namin. Gabi betul jana horas di nomor panangkasi. Nahuli si obar ina dengkan di nomor suruh ita tutu, di nahundul ita tutu di atasnya lagi biar di antara Nabi dan para pasangnya anak parmiaman ibu ruang. Lagi atau ngatar boru tu songoni nang dohok boru sorang di tawat saluhuna. Di nomor suri tutu Raja Nabi mangani dah nalas tangko nagodan doho buat si tio nok tapar seuli doho nama sonate nama tuan nama dokon asa titik masih opa odong les di rumah ulio tik susadia Raja Nabi na boy tarpatupan ni kami bonan yang sudon nok tapar seuli honi asimar kami punta di bata selap tidak baik mani kita salu nak kapas pasuna ia setakas ni nauli si opa ina dengkan memasukun nak raja itu yang bonan yang sudon babau nai matutu kita kasna doh si hobarna ia di area rendok salpui Raja Nabi asiru ada putra nomor 2 di bata di leon di kami hasadau di roha hima di kami salu pinopar ni punami Raja Sulu daun nagabi tutu Raja Nabi tak kas do di boto kamu di area rendok salpu tahun nok salpu topek Mei tahun 2010 lalu nunga husu kami yang kamu saluhut na Raja di ula-ula nami Raja di dongat sahuta, Raja di dongat tubuh, doh sudena saboru bere-bere. Nauku paujak kami, ima upung kami, doh akapino parnai, marlagi-lagi simin, marhala mulu batu. Jana dunga mamasu-masu, amu Raja Nami di partikiani. Alai, di pudian dari Raja Nami, marsadani roha kami musik. Saluhut pinopar yo punami Raja Sulu daun nagabehi. Upan ako kami musik Raja Nami keluarga punami. Manang tabanay merkuat tubuh. Jadi roh Raja Nabi yang kena dua-dua mani roy manang raja padungkunan dia dan doh di peruhuman bodorung di batu pasokoni apalagi sahak di batu pahami roh di patung depung nami nagabi si bede udon nami soko pasok kusi holami depung nami iko jowo muna muse hula-hula muna saro di tulang muna pamutohon ima buah-buah dari Raja Nabi jalahatan nama dua nama dokon bulung kepinasan nama ngarahodi atani raja nama ngarahodi baris-baris negaja na dirura pangaluan bolo mangido raja daedo souluan babolo diolo setan baru nang akapangomuan ima Raja Nabi nahui matami nakupana ko kami mo sa guarni inganan niyo pong namin siya tabak gabi tugu agian nakok panggabian nakok parhorasan di amin sa luhuda Pitani sahala ni dua-dua asa dapat songa hati na dua nama dokon tapi sebelum si halal lomak belum yang boku manupa mangasi matong oput dari bata makorasi manang doho sahala di hukum bayi do na hubang ido kami Raja Nami di partikianon uban na wata kami sa luhuna mutulang kami hula-hula nami asa mamasuk-masuk do kami Raja Nami itu kami seluang ka pinopari amang borumudo dan borumunay i masih takas ni nauli si obar na dengkar Raja Nami na tarumo di partikianon Dumuan di aris martuon jalahunga bosuk sila mangan kagak manopan dongon matutus untuk mempamai bakok nama haltom banyan ya gata dirubian horas raja nama ngato juga beda musuh nama ngaja betul pangan kasih amu na pada keto tabak mi amang guru itu apa nagabi dohon matutus untuk mempama bitang na rumiris na tok tua punna kemarok marana pe tok krisit samu peneparin na baru nami ngabor pe tok korok na boki baju bata salonga firma to din kami sabut na peneparin amang guru nami saya itu ma dot tang namota lomak men na tujuan lomak to ni jual bahan mana tu dia mu sudah peneparin amang guru nami saya firma dapat apa ngomong sasa itu rumah sama tu batian nunga sa marpabo amung ina udah sadari saya sudah mati kita panggabian do parhorasan ya itu semua pasal ko pamang diulah kamu ulah tokoraja ima na martus keroha hamu salut na pinagparri amang burunami ima na panakokon amang burunami na burunami gabi bertugu manuain ang burunin
isa utulay ilas niro lasya marohana mereka usalut angka pinoparni awang burunami angki matong kusuluan narion lautu akka dalam ningolu pancarian dihamus di saluhut na pinoparni amang burunami matuturan sudah orang masuk Salamat masih juang lemak sudah dibawa. Mana turia be hamus baru na pinopar yang bore malaka. Situ sih mana botak pas Saudi. Kita terorisme itu pun semua. Marana pun terorisme baru itu so. berarti. Firman dokter kalau pesaluan. Firman dokter mula belum kita bana menang. Berarti. Sasa sendiri bangsa atau bukan. Masa dulu kau ulang toko raja. Gimana menakok sarik-sariknya orang burunami negara betul bulan saat mana tahu pengawian saat mana tukar sama saya kami tulang putar-putar Sini Raja Pani itu hanggunannya judul lima dudu napa nakokon sarik-sariknya burunami Warna nama Raja nama apa nak di tahun noksalku los dari pertikan nomor dudu di panakok kamu tudugu jadi kami pedon kami itu dua mangburu, berek kami cetus ni rohamu, dok di baru dulu muna dari Rion, belum naik maju duduk katanya dua balik ke bapak gabi, balik ini terus bertabuan. Hari mudu gabi, nunggu dekat kamu, mereka ikan berdoa. Betul. Jadi don nama muje, sok katanya dua ini nama dokon. Baik. Bolu batu ni rumah, bolu na batu ni sobo. Nunga gabi hamu, nunga gabi nang boru nak sarkui, nung gabi mahamu poparan na upol. Sasul satu butian, nunga saat dapat tuba di hari patikianon, isya dari on. Tonggoraja, sorjal gabi may tahun, satu pagabian, satu par orang. Yamal patikianon namang boru, adok kaum laki kami paputu hamu, namang boru nami, don nai batu Lutu may nadur jodion na lote. Hata banggabian, hata paroratan. Saya unang mamubas, saya unang mamose. Kalau puluh itu may nadur, cuma josep. Ay majula-jula may najula ngay pinagdabu-dabu. Hata banggabian, hata paroratan. Apuhaw may hot marto matijabu. Dari boleh ada para apuhaw manauli, apuhaw manadenggan. Dan boy so ni so. Orang pulang, orang sangat pelaku. Oh. Kita na kalian nih. Katanya nggak apa. Immediate. Ano tanya lang mo? Ano tanya lang mo? Ikaw siapa? Ano tanya lang mo? Ni rohana ima nong buhi ta tutu di pertikianon mangulahon ulota ima tong goraja dihamu akatulang nami hula-hula nami sa luhubna suak sohoni bona tulang nami pe do bona neri nami raja nami di na mangulahon-ulahon kami pamurong muna di pertikianon bolo tungarokpe raja nami diberi kamu penyambutan ni hami kaya anak komuna nahurang merpangaju mahamu baik pe sian pangalak konami dohot pakuling nami pe aju mahamu mahami raja nami do sian ias nirohamuna dohono matutu songon haka pangapur asa horbo siti kota duk matong si sabang nawalu barbutuha mamangalilit marmata mangalu-alu asa dibaliat dia tong majapali di bara dia tong yang gemar ngalu-ngalu akahata pasu-pasu nganili mura janami na pinasa mutuhami kaya na komuna
kok mayatong apon nami martongan isya asa naung 10 itu tujuman 10 anu hata pasu gabe na pinasamoy raja nami nunga huapo hami belenggang martongan ijabu asa turtu hata ni adu tio ido hata ni lo hata pasu ada pinasamoy opung doli raja nami tu hami penak komuna sayunang metong muba sayunang metong mose sa matsulu tinogo matukotem banu ngasaha bera jana mi huapo hami ulot tadi bertikyanon ima dibok ni matani ario saluhut na hitaon ojak madi banggabian saur nang dipakorasan ima sa kami boru upasa kami maduhamu raja nami asahamu ma napasahatot pasikop punakka kata siya kita ison jong hami sa kumparan do punami namarhamaranggi rat doh boru nami makumparan do punami raja sulundaon nagabi na berjolo sa halo pasantami maulati godang tutuhan suaksoni nang ditongan-tongan ni pardomuan teman di perjumpaan di ulau ta di sadarion dehamuna salhubna raja di hula-hula nami tulang lasi tuturuhan nami dinarohamu salhubna tulang nami hula-hula nami suaksoni nang raja di dongan tubuh nami raja di boru ale-ale lumobi maning dehamu tulang nami rohamu tubuh buni alaman namion Hembar di kokon jojo nami alani ala tulang dohok diamok kada tulang nami sudah bahamu tahin nomor sang abi hami mau lihat teman di pasar trohan nami sang peparan dok pungabi raja suludon naga betu hamu na saluhuk na nomor sang abi hami so ni bentok kamu na saluhuk na tulang nami dohok kada tulang nami di nagulak bentok kamu sang tongan di pohon na lapan nami on na posrohan nami saya tok ma diiring-iring jalan di ramat itu hamba lakamu asal di bagasan las di rohamu na sahat tutul gaduk bagas di hamu na salhuna aka tulang kami so di padang salhuna di hamu aka pamuron nami manang raja di parhawas nami tung maulah tiga udah di pasahat rohan nami tu hamu na salhuna yang kotak stingot kami doa menggeru lumobi nang di hamu salhuna raja di hutan nami raja di dongas stasi ulaun hamu do nagabi berbaga hami jala hamu do lani hamu do amak raja uban nabuy mardalan tohot tingkat di saluhut di angka ulauta lumobi di angka situn sebangan do natok parstauli honinakil so di mana boleh tamu lain tu masalah kami tu hamu na sahalut angka ulau lami atong di salin hu pangapong kay atong di partikan non namang raja inak sorry pada asa tertiban natong atuhur jojo man tong lote di saluhut hata pasok-pasok na gabi nang di pasahat hamu na saluhut na tulang kami hula-hula nabi sa unang mantong muba unang mantong bosoy asa tuba di 10 itu batu tuba di 10 lalu di saluhut hata pasok hata gabi nang di pasahat hamu na saluhut na hula-hula nabi tulang kami nang pasang abi-abi hot matong apon nami martongan ni jabu sa saat masolo saat mahuwasan di tigaras nung masahat taulahon ada toko raja di pesta tugu raja o pumami na gabi atok saat ojak mahitaw sa luna pumagabian sa nang ojak di parkorasan sino putih mahami raja gabi atong rampak korason mahita tuluhali horas nanarenggang bedang mabodang pangapuni asal buang kami utama di jauh ini utama
Gabe amang pada kami. Ulu gabe mereka tuh orang tuh penghulu puto nomor 2 di kota. Di pasar harta musuh pakai kabur sakti badi ustati batugu. Tidak tentu di bulan mana horas turun batugu. Kemana mari sihon, boros pin, boros kota. Asal pupuk kotok baru pasal. Pilih batu di hamu keparengnya tuh untuk seluruh bulu-bulu matang dan akap-akap. Dison balik-balik. Asal penero ada putar nama tua di mata. Asal urus di bulu-bulu bentuk tuang orang balik-balik. Tahu tinggi tuman yang tong di atas laki-laki. Di pasal aku ada putar nama tua di mata sama di hamu. Borong launi anak nabat deh. Dan boy sebab total orang uhuk main tong raja si pardam. Borong ini di suara. Masa tuan tu masih orang putar batu di mata. Di bawah ni, dah buat ini, opus lutang tagawi. Lugar mulut yang rumah tu mulut yang isoma. Magabe, akan koparan ni dah buat ini karena berdua. Bagi magabe mati hamu koparan na akan ada kosong. Putar batu juru ditapian. Dia pe hamu koparan dia tu dengan isima hamu atau tamu tapasanya. Sesatu untuk colok jawabnya. Sahabat kota. Udah tadi kok di matanya leleng mah kita mangulu usak mah itu mah bagian soalnya masa kagak kunci sudah lagi terus apa Ina kupasatan itu hamu pargue sakti batong nadigi sakti bato kumadi hami ko parandok punami raja soludaw nagabei na marisi hometong boraspir asapir babongki baru batong pacalokan asapir bato din hami salud na ko parandok punami yon lutul-lutul batong pangamotan katani abang pate nami si gabe-gabe si horas-horas do pandela itu siapa nyaring dan tutakas mai barua suruh nabi mau lihat ma atau asa takas bato uju berubah takas bato uju akola takas mah hame tok salhun na ko parandok punami raja soludaw nagabe tak gabe ma jala mamora si takas ni dauli abang pate nami takas matong hami marbuah-buah abang pate nami di dawon tak kami habuat tong tupo buni alaman mami nabi dangon di dalam takas disi kuka gurokan itu salut dak mataraja inata soribada di dalam bantos di roha bisa luka para depuna di raja soludaun nagabei di dalam takas di buka huta ya ada pumayo raja soludaun dan marhuta di tano sain di hutaun di dosun di roha nami amakat dan nami ya kata tahun yang salpu umannya pula kami tarsingok upal penguhami ya kasaring-saringi ya pengami nagabei alai tapi pasu-pasu batong musim dihami salub dapat para nabi boy hami martos roha hubat itu hami matong tiap tabak idau pungami i gabe tugu mayatong amak pada nami laus ido na hotak kami hamu dia pala di patikianon agiat disapus na luhut kasalahnya karaja kang yang ngagu to mata mata marhite ko semua amak pada nami dioloi sa luhut ka pangiluan nami dioloi di mata di sa luhut ya ka pita-pita nami marhite sa luhut ka Pangiluan bisa luar aka raja. Ima sita kasih dahulu raja nami. Ima sita kasih nadengkan. Siro budi mahami amak pada nami. dan tubuh dohamu roha
masih bauluan dihamu hana marhamarat di matali tata nantok tali tutup bagi nguruluan naik dohamu masih sukunan alain nangit masih padohan terus dorahamu di bahasa harus dorahari hamu peparan di rasa suluk daun ni dan tuh itu tuh takas doi mga binoto nah saudara hamu pembayar tapak gitu tuh yang ketotong satu malay tabi mas pasok-pasok di hamu akay kenari ng poso kain di bahasa hamu nak kamu nga makuha rin ito tuh siya tabak gabi tuh nakta gano'n na to basta bataba tabak di pertakat di hamu taba nang tutang lepas ya kadongan na mamula di huta asa tikoy kirikir belum may itu rata-rata pagkawe ang perholasan si pasado do kita kata pasaunto ba uputo na batuan ba sati ba satu nabi ba lama si tiga sono sati ba dingin sati ba tugu tuludan nyaro pas sati ba oh sai to sel betul oh Lihat na dulu bison jong-jong mohami saluhutna nama hawakan di paparan na kunami Raja Tuludaun nagabi imana mamuka huta di saat ibu tahun rap dohot
nami bere ibe bere disialangi hukar jolo hukasat kami Tuhan muda saluhuk dan upah sangabi hami mauliati godam adina rohamu bangadopi kompor gotol nami lumubi mentong Tuhan muda saluhuk na raja ni dongan tubuh nami raja ni boru ale-ale somoni dan dia raja ni saluhuk hula-hula nami dohot tulang nami dison raja nami jong kami dison bisa hunda kana hamaranggi iba dinaung takas dinaring marulahon dinaku kato kapal manaku pati buhal itu guna punga bi'i laos di bawah matanya doma dinaung hulau kami adat tonggo rajana sogok ma amang raja inak sori pada hulau kami adat peresmian di tunggu ni opung kami naung gawe alani Mauliati godang ma kupasa aturan kami Tuhan muna saluhutna na upasa ngabi kami adi ado honton na kurang lobi di taksimok di pandoktor rami ado muhatan si tua na mandok asa tangan tuh kota ujungnya jari-jari na iya tong masih gajang-gajangi adi ado honton na kurang lobi amang raja inak sori pada taksimok di pandoktor rami jumulu mahami atong marsadawi dihamu amang pangguar pangkucip parindahan dan susuk palopan dan dabuk ialah sampai mendugut pinataru mayat tong potari ngabang ada dihamu agang padenami dison didong jong kami sanhunda kan amar hamaranggi didong tak kasutal habi pasu-pasu di debata pasu-pasu putra debata dihabis sanhunda didong berpuh hangi rak dorok yang keburu nami atau kalau dagang tua mata dan tua mata mau lihat ma atau pada kami menggadi boleh aku panggilan kami asal dua biar untuk kami di sosial media ala di pasu-pasu sabu angkat raja dia akan turun sabu kita tersori pada atau alami alwal dagang matu mau lihat ma amang padenami disontak kas di berek situ di natorok paling selalu dia kamu parat do pungamion di bagasan las di roha doh di bagasan sada di roha alani alwal dagang ma tu situ natorok atorok bo hajuarau laos pada udang ma alwaluh masahalina ya mang padenami Tuhan bodaran ni hutan tahun anggian di pasu-pasu cali di ramoti lubomi di habis hutan berpakat do punami raja soludaun nagabe alwaluh damang matu habodaran ni hutan mau lihat ma amang padenami ada muatan situ dua nama tos siat mulai diboru kamalo baroka atong baik malihami amang padenami godang mulai ay margula do gabe margula do horas Ay debatado si Sobao.
gabi atong banda mamakotak sopa tu amat taraja tu binata suripada. Dalam badohon godang di pagi sini hamudaran di hutaun atian di pasu-pasu jalan ramon di salhut kami kempalan di okudami nagabe baitama. Habis sabut na komparane okudami na ugabay atong baydamang madihami todak sapur marorot sapur marmemay baydamang amang padinami. Noksa may masutu ala si saya ope di patikianon alai di hamuna mang boru nami ala tua di kota boru aingon patikianon tu pasata mi matu hamuna boru nami takota ko mau lihat matutu di hamu perkocinami baik kamu mah di hami ima godang pasahatan ni amana dohot buru. Lumobi bali hamu amang pade nami dinabilan kamu di salhut oleh hamu apa iwan nami ala ujuman nami matokor kami menentukan di kota kinaho matong multio di kadan tong pe panuhatan bandama matong habis itu tio batong dalam patawat masahabat. Oke. ya udah kok PHK inata Tuhan mau lihat ma kuhita salhunga bison jong-jong kami dokter panyaran rak dohot ima ausat diri sidang di kajoloni habis salhunga kemarin rukun nami nagagang menguluhut dokter di panyaranon amat taraja tidak tersuribada naliap nalulok disocok-cokkan di saluhuna hima di nama ulahun ada tonggo raja dohok di nama baktan kami di son tak kasih apa motong mudo raja nami dinam dos rohan nami saluhun komparan dokun nami wota kami di son
mau-maungi namorai raja nami otong doli ubat na hotak kami pwede so mau-maungi namorai dan nagbada duhon managbada lahos siya doon kami amang raja inak story pada alay na magpangidoon Tuhan itu amat kalibata agian di sahal yoloi sa luhut yang kapangidoon na maghidat ang amin itu amat kalibata iba na balhotak kami di sonwain amata manang mau-maungi namorai disialani mulan dami mga tokoh nami atau amang kade nami mulunok ng mga narihamu asa huta kami ala marmula do nadengkan marmula do nasana adong natinokpan yo puta dibata ditanaon sa luhut na adong timotidyon atong bedamang ma godang mula-mula mulai nuai petang idon nami matong alai pasu-pasu di bataro habis lalu dago para do kunami on atong bedamang ma kodak soba tu amata debata kodak sopa tua mata raja inata soribada dalian nalolo abang namalo kodak sopa tua mata raja inata soribada noai pangidon nami bulge badabang ma kodak pusudon na torong ay torong mo hajuaraon las padu mudagang kodak sopa tugang itu hamodaran ni huta nami on huta sain huta on badabang amang pade nami ada kuada pintu dua na badok di dua tanau liat datong dekat do tinggal baju kapasu asa halu sa luhut ka pangaran barang na halu do para do kuda mene pangalian o puta di batama atong na pangalia pasu-pasu tong badamang makoda siya dihaja lihat gabi lihat orang yang dulu
Balik rohani yang waktu baca memerik sebuka bungan yon Bekoma Lasima tulang lihat na dokter. Lasima bekoma harus lihat nih. Ay ilo, dokter mga dia buru mo. Jadi ada dua dia berbeda ini. Sekali dulu dia bangun, dulu dia lah.
Aku masuk ke laptop terus.